Hello everyone and welcome back here. How is every one of you doing? I often believe that you are okay. And if it is not going as well as you wish, please stay patient. I often tell you that the future is hiding the best for you. Anyways, in today's lesson, we are going to continue with verb to have. In the recent lesson, we saw the part 1 on how to use verb to have. Today is going to be part 2. Are you ready to study with me today? I hope so. Muraho neza, uyu munsi tugiye gukomeza igice cya kabiri cy'isomo ryacu kuri verb to have, ku nshinga kugira. Nubwo twavuze ko ari ukugira mu Kinyarwanda yisobanuye bavuga ko ari ukugira, ariko ushobora kugira ibisobanuro byinshi bitandukanye bijyanye n'icyo ugiye kuvuga. Turabibona neza muri rino somo yuko verb to have ishobora kugira ibisobanuro bitari kugira nko gutunga ikintu, to own something or to possess it. Muri iri somo ho turaza kureba verb to have tuyifashisha mu kugaragaza ibintu byabaye mu gihe gito cyahise, kugaragaza igihe ibintu byatangiriye, ibintu byabaye muri past ariko se byatangiye ryari. Turaza nanone kureba changes, impinduka, ibintu byarabaye ariko bigenda bihinduka, narinzi ikintu ariko ubu cyariyongereye, nari mfite no mico ariko ubu ngubu mfite iyi. Turaza gukenera verb to have kugira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo tubisobanure, ndetse na life experience. Nanone turaza kuyireba igaragaza uburyo wayikoresha uvuga experience, ibyo wanyuzemo mu buzima bwawe. Ibyo byose rero bikubiye muri present perfect. Present perfect niyo ikubiyemo ibyo bintu byose, ariko ntabwo ishoboka udafite verb to have. Niyo mpamvu iri somo ari igice cya kabiri ku mikoreshereze ya verb to have. I believe every one of you is ready. Mbere rero yuko twinjira neza mu isomo ryacu, mwibuke gukora subscribe. That's the first thing. Kora subscribe niba utarayikora, ariko munibuke yuko turacyari kwiga dukoresheje uburyo bwa online. Turi kwiga dukoresheje Google Meet, aho twiga turebana aho waba uri hose, waba uri muri Canada, muri USA, muri Africa, muri Asia, any part of the world. Munyandikire kuri nimero ziri kuri screen yanyu, hanyuma dutangire twige. Munyandikire kuri WhatsApp, tangire twige Icyongereza. Urwego waba uriho, waba uri umutangizi, waba uri intermediate, waba uri advanced, you can come and improve your English with us. Muze tuganire turebe uburyo twabafasha mu kongera ubumenyi bwanyu mu Cyongereza. Present perfect tense rero tuyikora gute? Present perfect tense tuyikora gute? Ari naho tubona iyo verb to have, kugira ngo bya bindi byose navuze ushobora gushaka gusobanura ukoresheje verb to have bishoboke, nuko dukoresha ino tense present perfect. Ariko se tuyikora gute? Ibisobanuro turaza kugenda nabyo tubireba nyuma. Tubanza subject ukora igikorwa, tugashyiraho verb to have. Subject ubwo tuyivuze tuvuga I, you, he, she, we, they, it and so on. Hanyuma twamara gushyiraho subject tugahita dushyiraho have, verb to have. Hanyuma tugashyiraho past participle ya verb, past participle ya verb. Ubundi twongera ibyo dushaka kuvuga, niba ari ibyo dushaka kuvuga. Subject plus have plus past participle plus complement. Complement ikindi ushaka kongeraho. Ariko iyo tuvuze past participle, verbs nyinshi mu Cyongereza twongeraho ed cyangwa d kugira ngo zibe past participle. I have played, I have played, nakinnye. You have played, wakinnye. We have played, twakinnye twebwe. They have played, bakinnye bo. Ariko tugeze kuri he, she na it, verb to have itinduka has. Tukavuga he has played, she has played, it has played. He has played, yakinnye umuhungu. She has played, yakinnye umukobwa. It has played, cyakinnye ikintu runaka kitari umuntu.
ubwo ariko wagenda usimbuza bijyanye na verb bijyanye n'icyo ushaka kuvuga. Niba ari ukwiga I have studied, ariko wagera kuri za zindi eshatu ukibuka he has studied, ntongere gukoresha have kuri he, she na it, ugakoresha has. She has studied, it has studied. Niba ari ukurya ukibuka ko verb to eat itaba eated iba eaten. Niba ari go, go nayo iri irregular, nayo ntabwo ikurikiza amategeko. Niba ari go kugenda, I have gone ntabwo iba going, iba gone. I have gone, you have gone, he has gone, it has gone, we have gone, they have gone, and so on. That is how we do it. Kuri zino verbs rero ziri irregular, zino zidakurikiza amategeko, icyo busabwa no kuzifata mu mutwe. Ubwo muzambwira niba mushaka ko twazaziga ukwazo. Nigeze kubibabwira muze kubinyandikira muri comment section, hanyuma tuzazige. Ariko zitari irregular, most of the verbs follow rules, ongeraho ed ndetse na d. Kugira ngo rero twerekane ibikorwa n'igihe byakorewe, hari amagambo ashobora kubikwereka. Hari amagambo runaka ushobora guterera akajisho ukahita uvuga uti ko byagenda kose ibi bintu byabaye igihe iki n'iki. Ushobora kubyumva umuntu abivuze, ushobora kubisoma ahantu, cyangwa nawe ushobora gukenera kuyakoresha ayo magambo. Urugero, ijambo since, ijambo for, ijambo already, ijambo yet, just, ever and never. Aya magambo akoreshwa gute? Reka twihute. Nka since igaragaza igihe watangiriye ibintu. Ibyo twatangiriye tuvuga muri video. Ushobora kuvuga ngo I have lived here since 2015. Nabaye hano kuva 2015. Since n'ubu ngubu uracyahaba, ariko nabaye hano kuva 2015 n'ubu ngubu ndacyahaba. Since ni kivuga, nawe ushobora kuyikoresha kuvuga ibindi bintu runaka wakoze kuva kera muri past, ariko n'ubu ngubu bigikomeza. Nawe ushobora gutanga ingero zawe bijyanye na context yawe, ibintu wakoze muri past, ushaka kuvuga igihe wabikoreye, igihe wabitangiriye, ariko ukaba n'ubu ngubu ukibikora. N'urugero, ushobora kuvuga ngo I have taught English since 2020. Natangiye kwigisha icyongereza muri 2020. I hope you understand that. Ijambo for ryo urikoresha ushaka kugaragaza igihe ibintu byamaze, ibintu byarabaye ariko se byamaze igihe kingana gute. Mwibuke turacyari gukoresha have, kandi turi kwikoresha muri present perfect, hataza kugira umuntu bigora kubyumva. N'urugero ushobora kuvuga ngo she has worked for 5 years. Yakoze imyaka 5. Urumva period y'iyo myaka tuyigaragaza dukoresheje past perfect tense, ariko tukifashisha n'akajambo for. She has worked for 5 years. Yakoze imyaka 5. Nibihe bintu wakoze mu gihe cy'imyaka runaka? Ushobora kuvuga wenda nawe ibintu wakoze mu gihe cy'imyaka 10. Uraza gukoresha akajambo for kugira ngo yerekane ibyo bintu byamaze igihe kingana gute. Ushobora no guhita utaba specific about the years, ntibe specific wenda ku myaka, ariko ukavuga ibi bintu nabikoze igihe kirekire. Urugero ushobora kuvuga ngo I have tried it for a long time. Nabigerageje igihe kirekire. Already, akajambo already ko kagaragaza ibintu byabaye mu gihe gito cyahise. I have already finished. N'urugero, nashoje ibyo bintu nabikoze mu gihe gito cyashize. Already kagaragaza ibintu byabaye mu gihe gitoya. I have already finished. They have already prepared themselves. Bamaze kwitegura. We have already seen him. You can bring many examples depending on your context. Akajambo yet nigeze kubasobanurira ijambo rifite imikoreshereze zitandukanye, ariko muri context ya verb to have na present perfect kagaragaza nako ibintu byabaye mu gihe gitoya cyashize. Urugero ushobora kuvuga ngo have you eaten yet? Ese wariye? Have you eaten yet? Waba wariye mu gihe gito cyashize? Ushobora gusubiza I have not yet eaten. Ntabwo ndarya. I have not yet eaten. Cyangwa I have not eaten yet. Ntabwo ndarya. That would be the answer. Cyo gishobora kuba igisubizo. Ijambo just
naryo ushobora kurikoresha ugaragaza ibintu byabaye mu gihe gito cyashize. Ni urugero, hari umushyitsi twari twiteguye ariko yahageze. Umuntu ashobora kuza akakubwira ngo he has just arrived. Yahageze, amaze kuhagera, hashize igihe gito yahageze. He has just arrived. Yahageze. Ijambo ever, umuntu ashobora kukubaza ngo have you ever traveled? Ese wigeze utemberaho? Ever igaragaza ikintu, ese wigeze ugikoraho na rimwe? Have you ever traveled? Have you ever studied Chinese? Have you ever studied Chinese? Nanjye reka nkubaza ikibazo. Have you ever studied Chinese? Ese wigeze wiga Igishinwa? Wigeze ukigaho na rimwe? Nuko dukoresha ijambo ever. Hanyuma never nayo twayikoresha tugaragaza ibintu bitigeze bibaho na rimwe. Ni urugero, ushobora kuvuga ngo I have never flown. Ntabwo ndajya mu ndege. Flown byavuye kuri verb to fly. To fly. Yo kugenda mu ndege. Nayo ni irregular verb. Ni verb irregular. Ntabwo ari flight, ni flown. I have never flown. Ntabwo ndagenda mu ndege. They have never flown. Ntabwo baragenda mu ndege. He has never flown. She has never flown. It has never flown. And many more examples. Muri make rero ntabwo nshaka ko iri somo riza kuba rirerire. Reka turebe ibintu by'ingenzi twarebye muri iri somo. Ushobora gukoresha verb to have ndetse na present perfect by'umwihariko. Ushobora kuyikoresha ugaragaza unfinished actions. Ibikorwa bitararangira. Ibintu byabaye kera ariko bigifite impact mu gihe turimo. Urugero, I have studied English since 2020. Nize icyongereza kuva 2020. Nize icyongereza kuva 2020. Wibuke ka kajambo since kagaragaza igihe watangiriye ibintu. Ushobora kuyikoresha ugaragaza life experience, ibintu byakubayeho mu buzima. She has visited Uganda. She has visited Uganda. Yasuye Uganda. Remember, that's an experience. Cyangwa ukavuga ngo I have visited Burundi 2 times. Nasuye Burundi inshuro ebyiri. That is my own experience. Ibyo ni ibintu byanjye byambayeho. Ushobora kuyikoresha kandi ugaragaza recent events. They have just arrived. Bahageze. They have just arrived. Bahageze. Mwibuke rwa rugero rwa wa mushyitsi. They have just arrived. I have just cooked my food. I have just read my book. I have just tried this and that. You have just been doing this and that. Many different examples. Ugaragaza ibikorwa byabaye mu gihe gitoya cyashize. Kugaragaza impinduka rero naho impinduka ibintu byarabaye ariko hari kiyongereyeho. N'urugero ushobora kuvuga ngo icyongereza cyanjye cyariyongereye. My English has improved. Icyongereza cyanjye cyariyongereye. My English ubwo turamutse tuyisimbuje subject yaba ari it. It has improved. My English has improved. Icyongereza cyanjye cyariyongereye. Cyangwa umuntu urabizi ko yarafite imico mibi ariko ukavuga uti imico ye yarahindutse. Ukavuga ngo his behaviors have changed. Imico ye yarahindutse. Urumva bakoresheje verb to have byanga bikunda ugomba kwikoresha ndetse na present perfect. Alright, to end our video, mu gusoza video yacu, ndagira ngo ibingibi twizuze kubikorera practice n'umuntu muri kumwe cyangwa ubitwandikire muri comment section. Uze kutubwira how long have you lived in your current home? How long have you lived in your current home? Aho hantu uba uhamaze igihe kingana gute? Mu kubisubiza ko byagenda kose uraza gukenera verb to have. Hanyuma uze no kutubwira what have you done today? Uyu munsi wakoze iki? Ibikorwa wakoze mu gihe gito cyahise. Nuza kwisobanura uko byagenda kose uraza gukenera verb to have ndetse na present perfect. I hope to meet you in the comment section. So ladies and gentlemen, if you have reached this far, don't forget to hit the subscribe button, like, share, and comment. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.